Reka twongere kuguha ikaze wowe udukurikira umunsi ku munsi, aho tugenda tubazanira imari zigiye zitandukanye. Aha rero turi ni mu murenge wa Bumbogo, mu kagari ka Nyagasozi, aho tubazaniye imari y'inzu ishaka amafaranga make cyane bitewe n'ubuso ihagazemo. Reka tuze rero tukwereke bimwe mu by'ingenzi ushobora kumenya kuri iyi nzu ugendeye ku miterere yaho. Murabona iyi ni inzira iyigeraho, ni ukuvuga ngo iyi nzira ni inzira ya moto ushobora gukoresha ugera ku nyubako yawe. Duhindukiye gatoya, iki ni ikibanza iteretsemo, aha hose ni ikibanza iteretsemo, hakaba hafite ubuso bw'ibihumbi 2,300, murumva ko ari ubuso bugari. Hakeneye miliyoni 13. Reka tubereke rero iyo nzira igerayo, dore n'iyi. Reka tubashe no kubereka wenda bimwe mu bikorwa biri muri icyo kibanza n'ayo mazu. Tubibutsa kugenda mukora subscribe, munasharinga izi video rwose, hari abo zigenda zigirira akamaro, bishakira rwose ahantu ho gutuza imiryango yabo. Rero amazu arimo dore ngaya, dore uko hateye, murabona ni ahantu hasanzwe haba umuryango, mbese ni ukwimura uyu muryango ukiyimukira rwose, ukaza ukiturira mu murenge wa Bumbogo utekanye. Ikindi twakubwira ni uko ihagaze mu buso bw'ibihumbi 2,330 kuri miliyoni 13. Ukaba waza ukanegosiya n'aba bantu ukumva nimba hari icyo bakugabanyiriza ukihahira uyu mutungo. Murakoze rero, turabashimiye, mugire ibihe byiza.